Hello, good morning, ma'am. Sige cover ko ngasi date 308 2026 ki cover sing ying si ko khara important over cover khara both Indian Express amsung kano dagi local ko ni ko Hindu dagi for doxing victims in India patchwork of law to navigate hamada polity digi local ke ko ID for doxing victim in India a patchwork of laws to navigate ngarahan doxing tꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ doxing ꯍꯥꯏꯗꯤ for ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ personal informationꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯀꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ doxing ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ rethink welfare citizens are more than leverage liberties ko Indian Express के opponent base ने ये same why are government schools shutting down Hindu की the state against its students lesson to remember को strong health system को see the polity की पावकरा ले रहे international relation uh, the Washington's double standard USA के double standard के मतंग दा Indian Express की पाव adagi Indian economy da between growths have not mind the leg ko adagi environment and ecology disaster management da wild buffaloes ki matang da yawe adagi air pollution in capital matang da su yawe adagi lepidopteria hotspot abadi lepidopteria is a butterfly ni ko adagi falling walls ko yang si science da when machine do match adi AI ki matang da article masam yawe adum thuna dum yenggiba yani Keralagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ disease ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ sports culture social issue ꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ drug free youths ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤꯗꯀꯣ supreme court ꯀꯤ sex work ꯀꯤ judgment ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯗꯔꯁꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ Indian Expressꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ Indian Expressꯀꯤ for doxing victims in India a patchwork of laws to navigate ꯀꯣ doxing ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ doxing ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ and of publicly revealing private and personal identifiable information phone number, home address, or intimate photos to intimate, humiliate, or shame someone. Ko. Si ma important oy ko. Adi doxing habis kaino khangdraga di kana tawni. Ado doxing je tawraba matungda kari adi magi kari doxing sigi thingnabagi damakta kari tawba yage haidi doxing se law gi law na kari yabra yadabra habido. Ko doxing se define makti tawdi not explicitly defined ko but maze maralay ba hay criminal offense ki kanoda maralay ni hayna lawdi ay ko magi ek ay di doxing se kano taw taragadi section 78 of BNS Bharatiya Naya Samiti ko stalking gi ay tare ko stalking ay badi mi ma lumaga na traga kano tawbado law na yengbado aduduni ko adugumbagi da ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯔꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯦꯠ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 351 ꯑꯣꯐ BNS ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯗꯣ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 12 ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ section 79 of BNS ko injunting the modesty or intruding on the privacy of the woman ko ano ni doxing tawbagida magi different kinds of kanona hadi magi direct exact doxing tawbagi nen haidraga su different kind of law gi mating toraga
मासे पेनलाइज तो हनबे याइबको अदुदुनी दुगा अखोइगी अखोइगी सिदैसे योंको सिविल मासे कइनो ओइदरा सिविल की केस ओइदरा क्रिमिनल केस ओइदरा करिगुम्बा डेटा लीकेज तो डेटा लीकेज असेंबसु डेटा लीकेज ओइदोइनी अदो सिविल नत्रगा क्रिमिनल ओइदोइरा सिनेबको को हाइदि करिगुम्बा से हाइदि माना डॉक्सिंग तौबा मतमदा करिगुम्बा माना फोंदोरेइबा पाउ नत्रगा फोंदोरेइबा इंफॉर्मेशन दो डॉक्सिंग तौबा मतमदा पर्सनल इंफॉर्मेशन दो हाइतारे पर्सनल इंफॉर्मेशन दो करिगुम्बा intimate natraba non intimate natra phone number gumba address gumba oi taragadi mado civil gi kano da chalan me yani bako karigumba mase karigumba intimate image oi taragadi section 66E gi matung ina mase criminal oi nebe intimate oiba oidabadagi matung ina mase civil natraga criminal adu oi be yani bako aduduni haisi ko atopada kahin important oi yaudre makha mu yengsi ko rethink welfare citizens are more than liberties ko liberties is kaino haragadi sida exam mana pire ko a citizen categorized strictly as a passive beneficiary of the state sponsored financial handout rather than an active claimant of the constitutional right habedi koigi passive beneficiary ama oina khanba haitare ko state id state na paisa nusa mi amagi id koigi financial kana MCNR job card ki oigera adegi kana gi koigi ujwala yojana hadi gas ki oigera koigi financial subsidies ka pidana khotana tawriba adegi cheng chang yamadaga subsidies pidana tawriba mayam singse मोगी constitutional right के मतुंग इन लौजबनी सिनी मोगी constitutional right के मतुंग इन लौजबनी को claim दori से मोगी constitutional rights ni not just कोई passive beneficiary ना ते को आदि लौवया इन लौरगा लेबतो अदुदुना ते अदुदुना meaning di kaino hara kanda citizen singsta welfare scheme pibse khoi hanni yengba ma darkar le ko kamaine yeng tuino habdo ma yeng se ko adi akoi huzik ma MCNREGS ka se semdokredana ko adegi koigi kadoge hara kanda Indiana koigi social sector expenditure singsida hana 25% muk paisa je budget ta thadara mane huzikti 10 to 14% da handagre ko handa reduce or any ko welfare schemes singsida paisa thada ki chang che government na 25% degi 10 to 14% handagrabni adegi amukshu kadoge har kanda adi right based framework id job piba se government gi right economy ba citizen gi right ne ko citizen gi right che kadoge har kanda koigi right based oibase huzikti oigidreba constitutional right amani job card haibse oigidreba adi akoigi kainogi type ta khangre haitare sistemana sida lover thief and haise lover thief ki type ta khangre haitare sida ko free da akoigi free da piba gift ki type ta khanbdo sarkana free da piba gift ni pidrasu yaba pidrasu yaba poni kaina khanbdo free da piba gift oina khandokpodo habedi welfare scheme ne na khandabi ko moibu sokhalang na bani na khandaba free da pitokpa gift ne na khandokpa aduduna maram arakanda phajana id madudo maintain phajana toroktaba adugumuduni ko aduni sidesta jam trinity na male jam trinity hai sa ta kemnate jandan bank account ne aadhar ne mobile ne masi jubo ko na jam ko jandan bank account akoi bank account free da hangbado adegi aadhar biometric ne mobile connection amane masi lai taragadi akoina kari tawpa yai haiba matamda direct DBT direct beneficial transfer adegi
Aadhaar based payment system ma'am amsu lairida na ko adagi any welfare scheme amagi scholarship ni khangde amani khangde piba matamda sigi jam trinity seasonani ko aduduni so man hiding is at the camden da akogi laboratories oina treat to se passive beneficiary habedi kaim kana banati moi free da lori ni welfare scheme na heijabani job card paisa khatang lauraga thabak tem da sudabani kaina khallaga thabak to ba de government na adi moise kaim kana da bani paisa khatang lawba kangu ni kaina khallaga tawda tawganu siniba ko welfare scheme ama link khatpa taragadi welfare scheme do successful oinaba habedi chokholaknaba lairaba praja mayam da chokholaknaba job piraknaba adugumba oina taw siniba ko haise siga articles na haining is ko next why are government schools shutting down cause government schools is shutting down tawre hari ko kamai kari data kra mana piramgani data singdo habet ai sida underline taw sarange data se kanoya kana niti aayog ki report ke matung inna ko niti aayog ki report ke matung inna 94,000 government schools se shut down tawre mamangi sahi tara se ko aduduga masisina maram orakanda 2.26 crore decline in public school da enrollment of se handabagi chang se 2.26 crore hena handagre ko aduduga kaido har kanda public sector dagi magi kano haitare contribution haitare sigi enrollment sida 71% dagi 49% have the all 50% the handagre ko so yam handagre adudi natra dudna sigi data sigi matung ina ma haining is kaino government school se shutting down tawre habse ma khange ko khoina kari maranga shutting down torino the reason do id kari marang shutting down torino habedi kaidoga harakanda sida mara makada pire ko one da kaidore Uttar Pradesh Madhya Pradesh Jammu and Kashmir da ko public school fell from 1.22 lakhs to 99 lakhs in 99,000 in a single year ko adi public school gi masing se handagre ko adudagi madugi primary school singse id thingjen ge bedagi kadawra ha kana rural girls singse ko larik tamba phangdre larik id moidi nubi masadi mapalam da chalaga natraga atopa state amada chalaga natraga boarding school da larik tamba se khara adu wai ko khetnabado dum leiba nupa singa nupi masa singa duduni ko adagi RTE gi eke matung ina aibedi school lama se akhoi gi kairoi re kai da anak pam pham da ama school lama di song choswena leigadabne habagi policy su leibo ko distance to cam no kaure 1 kilometer 1.5 kilometer kenom ogi gum tawani but madumaina RTE gi eke matung ina 1.5 kilometer phabagi manung da school lama leigadabni ka haibado haidi adugumbado the school jingse huzik che muthara me kangdara avnina kano tawre ba ko haidi leiraktre ba ko adegi Madhya Pradesh the 11.38 lakh students kadoge harakanda children haidi moise dropping out tawgi baga drop out tawgre have meaning drop box ta sangre ba ko meaning di leirik tamba tokre ba ko school chale ham haibasing se haidi flexi program akogi thaina school chale ham kaina tawba aduguma program leiramado kadoga harakanda aduduna su helpful oidreba ko adagi education se mayamna khangduse education se concurrent list ne concurrent list adi both state amasung union government na adum mogi kano law semba yai ko aduduna adi adi education je education se dona concurrent adubu kadoge harakanda RTA ko se fazana practice in practice oina tawbadi ya huzik oina di yam problem oiri ko school fell down toropagi magi haidi school se government school jing se shut down toropagi maram se kaigino haragadi enrollment yam leraktaba ko aduduna oidoni ko haidi
satra mayam satra yamna tamnaraktaba satra ming chanbagi chang cha handarakpa ko aduduga kadoga harakanda satra se yamna drop out tawbagi chang se hengalakpa ko mo certain id state ayam hai Uttar Pradesh Madhya Pradesh Jammu Kashmir dana helini ko drop out ki kano se chang se adogi RTE gumba RTA gumba adegi school chale ham kain hariba flagship program gumba se fazana mathau toroktaba adugumbadagi oidoini ko state against its student lesson to remember si se akoigi nam kanogi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CJPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯗꯤ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏꯊꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ historically parallelismꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1879ꯗ Surendranath Banerjeeꯅ Indian Association to protest the lowering of the civil service exam age limit from 21 to 19 and turning a political policy dispute into a pan-Indian political movement. ꯁꯤꯗꯁꯨ Surendranath Banerjeeꯅ student ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯀꯣ state government ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ 1976ꯗꯁꯨ Soweto uprising South Africa emergency silencing in India proving that suppressing youth grievance with force often radicalized movement rather than ending it suppress tawbanadi yaroi suppress tawbanadi yaroi sigi Soweto uprising South Africa da tawrise sisina kadoga harakanda emergency matamda koigi African another sisina kanogini Soweto uprising in South Africa against African instruction and the emergency era campaign silencing and proving that suppressing youth grievance with force often radicalized movement haidi youth ki protest se karigumba akoina namdana muthatke natraga kano tawgena khanba oitaragadi sigumba uprising mayam ama tholakani Soweto uprising as an Africa gini adegi emergency era campus silencing ko sisu emergency matamda akoigi DU da adegi kari kari da asoba university da campus da irang horokpa thingnabagi damakta silencing tawbodo amuke hena aduduna amuke hena irang thonabai masa oigibo ko contemporary dadi akoigi net jantar matar da tawrise net UG se sidaista kano tawgibaduna maram orakanda paper leak oigibaduna maram orakanda jantar matar da asoba irang ama horoga thingba ngamdedana se government se aduna Dharmendra Pradhan phaba haidi resign tawhonba ngamhangrene aduni aduduni haise ko adugi magi example khara ni se piri se it's good example ko Surendranath Banerjee 1879 next strong health system for all with better public spending haidi health system se phahanba habini ko adudaida sidaista koigi kano khara piri health ki matangda khara piri 2025 ta global donors like koigi USA UK France hai tare ko global health funding hai tare moise health ki damakta moi paisa thadei ba yamna ko masi singje handagre paisa thada bagi chang je handagre USA UK France ko aduduna global ki health expenditure hai tare ko global ki health ki matangda African nation da adegi health na kano na soalaba mafam chingda paisa thadarapagi changse almost 60% handarakpa yae ko 2022 dagi adi 2022 ko corona matamda whole globe se corona na attack torpa matamda moi mateng iting pangnadana ka khotana tawnaba matamda tawgiba paisa do adudo 60% hen handarani meaning di kaino harakana my adi hujiti kadoge harakanda individualism hai tare ko country khudimak se my country da oina focus loi tawnare ko adudune ne adagi aduduna kadoge harakanda
World Bank nasu ko healthcare budget se handarakpa ko hadi low and middle income countries singda magi 85 to 90% 90% muki chance da handar ani habani ko aduduna kadoga harakanda parliament na ko parliament na husik India the healthcare gi sine government go egre India the healthcare gi se almost two-thirds of the flagship health infrastructure budget se season na deba 2024-25 ta aduga 26% of the fund se non communicable disease ki program sing the like national health mission kind like dan ko adudaida 26% khaktane thadari se like the two-thirds khatane paisa seasonary se ko 2024-25 ta aduga adudagi paisa thadari se kaya no 26% khatane national health mission da thadari se ko for communicable and non-communicable disease ko aduduna allocation hai tare paisa thadabagi chang se am handare ko hadi paisa thadabagi chang se paisa thadabagi chang handabagi khatan sunatana globally handarakbagi khatan sunatana budget to su paisa se amna half tre phajana ju sijinadre ko aduduna kadoga harakanda government na ko allocation hai tare allocation taweduna akogi paisa su health public health sijinana baina ko madu do kadoga harakanda less than one-fourth of its public health budget on preventive care ko preventive care dadi less than one-fourth ena thadeba habidi aidi paisa se preventive care dana hena thadabam thoeba habidi laina tina changdana ba khotana ba immunize tawna ba vaccination tawna ba but one-fourth less than one-fourth ena thada taragadi paisa do hadi preventive care yam thada de haini ko aduduna henna paisa thada ba changi globally paisa mina help torpagi chance yam handar ani khara leragadi so henna paisa thada ba changi habiduni ko masigi articles in hining is ko dagi next international relation the Saudi nuclear deal bears Washington's double standard Washington gi double standard ai tare double standard over phange bu ko ado sidai the 1 to 3 agreement na male 1 to 3 agreement se kaino haragadi 1 to 3 agreement ningching ko se 1 to 3 agreement 1 to 3 agreement se kaino haragadi agreement se kana kana sign tawamna United States ko aduga kadoga harakanda United States ki section 1 to 3 gi makhada sign tawnaba wa agreement ni ko 1944 gi ek amani ko atomic United States Atomic Energy Act ko adugi section 1 to 3 adugi makhada ko USA dagi nuclear technology se atopa nation da kamaina transfer tawgani haide USA dagi nuclear khulai sing season id nuclear material sing hai tar ko nuclear technology sing se atopa country da pibada kamaina pigani habido adugi sigi 1 to 3 agreement sina taeba ko nuclear khulai dagi nuclear kano dagi technology dagi ko aduduni ko yengsi ko id kai no mana haini hasede so one go id na ko yi 1 to 3 agreement se phasana id US and in the brand ko 1 to 3 agreement se kadoga harakanda 2009 UAE ki agreement ko masih sabchana ugre ko domestic uranium investment and spend full processing the new USA Saudi deal drops this requirement alongside to build US Iran uranium investment on in sounds shidai haining is kind of 1 to 3 agreement ki matung ina USA ga kadoga harakanda UAE ga sign tawnei ko adudo kadoga harakanda uranium enrichment se magi spent fuel reprocessing se sigi 1 to 3 agreement sigi matung ina karigumba khudamana hairse USA siga UAE siga 1 to 3 agreement sign tawnare sign tawna taradi UAE da khoi uranium enrichment tawbase uranium tung concentration wanghanbase like khoi civil ge dadi almost 10% mo wangalaba 6% 10% mo wangaladi are ko aduga karigumba atom bomb sage haragadi more than 90% and concentration do enrich tawdoine so id khoi 1 to 3 agreement se matung ina UAE ga
sign tawnakiba matamda UAE se uranium investment tawbase thingrane ba magi solda but tawadabu double standard oy haise kaigino double standard UAE dadi mana thingjalle ba ko 1 to 3 agreements ki matungina but Saudi Arabia dadi thingjande Saudi Arabia dadi moigi nuclear investment adum tawhalle ba khambra aduni double standard an harise ko aduna magi kana na ba ko magi kana na ba adi masagi kana na ba khatangi tawdo USA su aduduni ko adegi International Atomic Energy Alliance ki magi additional protocol na male sigi additional protocol se mu yeng siba International um, Atomic Energy Agency sige magi protocol sige matungina kadawge hara kanda inspection right pi ko country amagi nuclear facilities handak ngana da Iran daga tawgibudo Iran da sige atomic International Atomic Energy Agency sina yengchendana khosandana ga tawidana ko Iran da mogi nuclear khulai to kamain leirino kai tawrino kamain tawrino habdu yengchendabagi namakta so adugi yengchenbagi kano daneba protocol neba sise additional protocol aisiko adugi additional protocol se kano da USA ki Saudi Arabia ga sign tawnaba matam sida different wa sida di masigi protocol se kaya kanam indi like Israel na tabogo maniko Israel so nuclear power oizaraga so ma se magi sigi protocol se kanim de indi so Saudi Arabia se su kanim de indi kaina di moise US na favor tawe aduna so IAE IAEA hariba akoigi International Atomic Energy Agency se pura puppet ne ko USA gi aduduni ko double standard na man harise so aduma khango double standard kari gi orino 1 to 3 agreement ai kaino additional protocol haisna karino adudo hapet id parkhada lakpe ai ko additional protocol haisna kaino kaina ko maming do khatang adu kari marang gino habdu ma hapet khangar lore masida double standard or is kari marang gino kaina parkhada ha ka double ite ko between growth have nots mind their leg that's the case have recovery hai na malai case have recovery sa hana khangsi ko adigi periodic labor force survey hai su kaino ha do happen khangsi case have recovery hai tare ga di kaino graph se case have wai bai tare amana case have ta ka dawe chumaina graph se smile le deni ko graph se smile le deni graph se da koi gi amana chumaina decrease taw gi ba amana sum increase taw gi ba adu tare di case have ta dra sa adu deni ko increase towards one segment so society rapidly economic recovery labor to the rapid economic recovery labor while another segment of the face stagnant with job loss or decline living standard ko amana tagiba amana hengalakpa adu taragadi madudu case recovery ko ko the periodic labor force survey has in a kind of periodic labor force has in Indian National Static Office na hongdokpa magi survey am kakni kodoge haraganda masisina employed unemployed indicator am oidene employment kam laiga laitake habado masini indicate tawdoini ko yeng si man haise kaino habdo ko hadi akoi gi well husi country gi well se kyam leirege paisa paiba kyam leirege na hangba matamda government gi data gi metung ina lok sabha da koigi rupees 100 crore gi mathakta 1 billion billionaire hai tare ko billionaire masing se 142 leram badege 576 ta hengat kreba kano gi matung ina global health reports 2026 ke matung ina millionaire se 9 lakh 44,000 hena laye ko India da so paisa pa ba mi se asukemetic lay re habani ba aduga kadoge hara kanda PLFS ke matungina kadoge hara kanda koigi regular employee ama ko regular employee ma magi salary se annual salary se 22,699 dagi hende aduna tapati kaino paisa pa ba mi masing hengataraga su regular employee masa employee thabak tawba migi magi tolop paisa masingda hingate ko plus aduga kadoge haran kanda thabak tawba mi su yam kaina hingate habane ko maduna tapati adagi no magi suruga chaba sigi moigi labor su
ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯁꯨ 453 ꯈꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯂꯦꯕꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯔꯅꯔꯁꯤꯅ 500 ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ 22,699 ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯄꯔ ꯃꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯅꯒꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯒꯦꯞꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯒꯦꯞ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯇꯥꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯦꯞꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯜꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ consumption growth is being driven primarily by top-tier luxury spending rather than broad-based demand. This indicates that consumption growth is being driven primarily by top-tier luxury spending rather than broad-based demand. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯦ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯔꯅꯔꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯏꯟ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣꯞ ꯇꯥꯌꯔ ꯂꯛꯖꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔ ꯑꯇꯥꯡ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯇꯥꯡ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯔꯅꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯇꯥꯡ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯔꯅꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯖꯣꯕ ꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ AI ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯕ ꯀꯣ AIꯅ ꯖꯣꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔ ꯅꯠꯇꯦꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔ bid to save its wild buffaloes from extinction wild buffaloes ꯀꯣ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ wild buffaloes ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ extinction ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯕꯐꯦꯂꯣꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯕꯕꯨꯂꯦꯁ ꯑꯥꯔꯅꯤ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 39 to 47 ꯕꯐꯦꯂꯣꯁ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨꯀꯣ ꯎꯗꯟꯇꯤ ꯁꯤꯇꯥꯅꯗꯤ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯕꯁꯇꯤ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯤꯖꯥर्व ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯝ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯗꯥꯏꯂꯨꯁꯟ ꯀꯣ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯀꯦꯇꯜꯁꯤꯡꯒ ꯏꯟꯇꯔꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ USTR ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ only one man ꯍꯥꯏꯗꯤ USTR ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯎꯗꯟꯇꯤ ꯁꯤꯇꯥꯅꯗꯤ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯤꯖꯥर्ভ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯥꯐꯦꯂꯣ ꯃꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯐꯤꯃꯦꯜ 3 ꯑꯃꯒ ꯂꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ 1ꯗ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯦꯗꯨꯜ 1 ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯗꯨꯜ 1 ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁꯇ ꯆꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ air pollution in capital accelerated Humayun's tomb decay ꯍꯨꯃꯥꯌꯨꯟꯒꯤ ꯇꯣꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ
decay tauthare ko madu do kari gino haragadi Delhi da pollution yam kanba ado manas the black crust and like called a dark should risk gypsum layer form on a monument stone surface where atmospheric sulfur dioxide react with airborne calcium containing dust particle ko dark should risk gypsum layer monument ko bada layer ma form torakane ko amuba gypsum gi should risk haiba ko carbon layer ni ko gypsum layer form on a monument stone surface when sulfur dioxide nuksitagi sulfur dioxide tuga calcium containing dust particles ga reactor of matungda madudu reactor kana form tawba aduguma gypsum layer ni ko mas gypsum layer sina monument sida to matungda monument sing je kairakadoi ko scientific finding ni matung inna kadoga har kana air pollution sina henna masigi kano se black crust formation se henna air pollution ni dana sulfur dioxide thadorok toisa so black crust forms it formation se hen hangalale maduduga kadoga har kanda sulfur dioxide nitrogen dioxide PM25 masigi sina gypsum accumulation se hangalale gypsum accumulation se hangalak taragadi monument ki sandstone surface is the kupsal ani monument sing se amuke na decay tawra ani ko policy se kaino hara kanda air pollution handa aduna tan upay laite adagi lepidopteria hotspot lepidopteria hai se ate kemnate major insect species ni butterflies moths yawi ko wing panba ko adagi scale cover tawba adukumba um kano sing insect ki species ni ko lepidopteria se koigi lepidopteria se kadoba india gi oinadi India se 8.25% of world butterflies and moths se India da lay ko so lepidoptera gi hotspot se India su amane ba ko aduda India da kayam lay har kan 13,703 species lay ko statistical gi oina sida hare ko 8.25% of the world's known lepidoptera species dagi 1417 butterfly 12,286 species of moth ko dagi gen myam lay gre ko nang na khanga de se pe khagi oina di 8.25 ko se 8.25 se makhang dolon data da ko yam lay ko adudana India da kuigi butterfly moths kyam lay ge haragadi sise khangchalo ko adagi falling wall hai se kaino haragadi kuigi Kohinoor building ko Kohinoor building amagi wall ama tasanbada ko adi wall ama tasanbada moi tara ngarang nan hatkibado aduduni ko ngarang ikhabada yawni ko masisina kadoge harakanda safety orders fasana indaba ngasagi usike hariba Kohinoor building B1D se unsafe oirena lauthokrabane bako adudaida safety gi measure amta lawkhatabado aduduni ko aduduni housing gi dilemma ama lae kamai la ka har kanda infrastructure se yamna phatre like airport taga kaibado airport taga kano magi canopy hai tare airport ki magi kano nuksa khumnaba ama thambado adudu kelaga mi ga hatken sibado adugumba tawgibaga leidana ko adagi Pune da Bihar da nonglen se tawbada kano cabin मैम incident मैम थोकरे अदुगी infrastructure failure मैम कोई अंदर थेंगनारेबा से policy program द सोयबेनी policy redirection ama changi ko framework afaba ma saba ma changi ko aduduni ma haning se yam ka hin important oibati natte ko se the framework ka mention am da tawde science and technology da koigi AI gi matang da ma yawe large language model khange ko large language model se koigi ChatGPT to ni ko ChatGPT is also one of the large language model ni adi large language model is the khange ko na yamna chawba language ko yamna chawba coding ama seasonaba hai tare ko yamna chawba coding seasonaraga tawba AI do ko koina large language model ko yam chawi paisa yam changi ko adagi
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ AI ꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯕꯀꯣ AI ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ AI ꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ AI ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ open AI ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯠ GPT ꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯅꯤꯀꯣ open AI ꯁꯤꯅ ꯑꯪꯀ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯗꯤꯞ ꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯜꯐꯥ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯜꯐꯥ ꯖꯤꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯪꯀ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯖꯦꯃꯤꯅꯥꯏꯅ ꯑꯪꯀ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ open AI ꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯞ ꯃꯥꯏꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯃꯤꯅꯥꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯔꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯣꯞꯁꯀꯤ 1913ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦꯕ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯣꯞꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯒꯨꯒꯜꯅ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯄꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯗꯒꯤ LLMꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯦ ꯗꯤꯞ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯛ ꯈꯟꯊꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯣꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ that process sequential data in parallel using self-attention mechanism to understand the context of the word ꯀꯣ 2017ꯗ introduce ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ data processingꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ data processingꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ self attention mechanism to understand the context of the word ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯍꯪꯉꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯤꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯪꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯒꯤ AC ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ DC ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯈꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯈꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ AIꯅ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯦꯟꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯣꯞꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯨꯒꯜꯅ ꯐꯣꯡꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ AI ꯍꯦꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏꯀꯣ AIꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯕꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯍꯦꯂꯨꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ AIꯗ ꯍꯪꯉꯨꯔ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯏꯛ it gives you false hope ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ adagi Kerala why does Kerala report a high leptospirosis burden leptospirosis haise kaino adu kadang khangala zoonotic disease ni ko sanga digi changakpa disease ni bacteria leptospirosis na tauba ko direct contact with water also contaminated by adi infected animal digi magi urine na natraga magi body fluid dagi ꯕꯦꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯊꯛꯎꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯣꯁꯄꯥꯏꯔꯣꯁꯤꯁꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯦꯞꯇꯣꯁꯄꯥꯏꯔꯣꯁꯤꯁꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯀꯣ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯀꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥꯒ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩꯏꯂꯥꯏꯁꯥ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯦ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ PCR ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣꯏꯂꯥꯏꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ PCR ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯦꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏ ꯑꯣꯔꯒ ꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯐꯦꯂꯔ ꯇꯧꯔꯒ 4 to 5 daysꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ kari hidak adagi doxycycline se pizaraga adagi ko risk communication adi kai haini adagi as a chemo chemo prophylaxis haise kaino yengse ko chemo prophylaxis haise ate kemnate drugs ni ko
drugs pizabadunebako adu kadoga harakanda antibiotic company to prevent the development of infection or disease in high risk individual ko infection hengatana bagi damakta pizabane masi infection je henjangidana bako so sikhangani ko Kerala da husik kanna tawriba laina aman kani lepto spirosis haise ko bacteria na thon bani ko khangani ko se um adagi si Narendra Modi na drugs free youth crucial for development of India and pongdokibado adu tugi matang dani demographic dividend hadi kaino youth singjani ko hadi thabak tawrakadoi sahi kano dagina adolescence hai tare ko sahi 13 dagina sahi around 25 pora kanom oigigum dawne isu ko sapchana mana hogdoi se kaino nasa mukta yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan drug free development youth for the development of India pledge campaign si hogdokpadani war 1 crore participant hena participate program ko aduduni khango ko drug ki matang da kari Narendra Modi ne kari lunch tawgi ke kai do khango ko pledge adi drug che sisina zaroi kai na lawjabaduni ko dagi mo analysis of Supreme Court just on sex work ki matang da ni sisina article 142 se yeng se article 142 sina kadoga har kana Supreme Court na any pass order decree natraga necessary for complete justice hai tare complete justice ki article hai su khangne ko complete justice se phangnabagi damata complete justice sabidi kaino har kanda achumba se puraknabagi damakta hai tare achumba haiba se leihannabagi damakta koigi pass order tawba yai decree ama pass tawba yai Supreme Court na ko masise yamna unique oiba Supreme Court khatangda leiba magi power ni ko Supreme Court ki unique exclusive power ni mase High Court ta leite ko sikomba se ko so ningsingo sisima ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ क्वेश्चन खरा नैनासिको से प्रीलिम्स ता हंगिबा क्वेश्चन नि क्वेश्चन मंगा नुमि खुदिंगी आई प्रीलिम्स की क्वेश्चन मंगा मंगा अदुगा मेंस की क्वेश्चन अमगा अदुम प्रैक्टिस तौबा सानेको अदुदुनी ngasi question sing cham yengse ngasi ki khabar ga mari leina ba question sing oidoni newspaper analysis to yingbiraga di sigi question sing je dum khumba ngamne na khale ko in India it is legally mandatory for which of the following to report on cyber security incident ko it mandatory for which of the following to report on cyber security incident gidamakta karamba kanoda report over changi have ko 2017 की क्वेश्चन है सर्विस प्रोवाइडर डेटा सेंटर बॉडी कॉर्पोरेट्स को हाइदि लीगल मैंडेटरी ओइगे हाइबा मैंडेटरी ओइगे सिगी कनोगुंबा हाइदि साइबर सिक्योरिटी की मतांदा रिपोर्ट तौनबगी दमक को असेमगिदि सर्विस प्रोवाइडर है कहीं कोई एयरटेल गुम्बा जियो गुम्बा डेटा सेंटर है कहीं कोई कनोने कोई अखोइना थागलिबा आधार ओइगेरा दगी बायोमेट्रिक की डेटा ओइगेरा एनी गूगल द सेट गूगल ड्राइव ओइगेरा अदुगी डेटा सिंगदो स्टोर तौरिबा मफमदुनी को बॉडी कॉर्पोरेट हाइसे आइना सुम खमदा कनो ओइरमदो माल बॉडी कॉर्पोरेट से आइसु सबचाना दि खंद्रे को अदुबु येंसिको मा हाइसे कइनो करि रिपोर्ट पीबा म चंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट अमा थोए साइबर क्राइम अमा थोए अदोइ तारगदि कना कना दे रिपोर्ट पीबा यागे सिसिंगसे साइबर क्राइम गी रिपोर्ट पीबा याबा पोट नातने सर्विस प्रोवाइडर को डेटा सेंटर दे बॉडी कॉर्पोरेट हाइसे इन सुम कमदा कंपनी दो दoi माले को द लोइना पीबा याबा नातने अदु नमोय अहुमक से ओइ को आंसर ददि अदो आई चपचाना से बॉडी कॉर्पोरेट से खंगद्रे According to the Wildlife Protection Act 1972, which of the following animal cannot hunt by any person except under some provision provided by the law? Karam animals say cannot be hunted by any person except under the some provision of the provided by the law. Hunt over yadagi
karamba animal se han tawba yadagi Garial haisisu kainoda chingi ko adi schedule 1 species ta chingmani ko Indian wild ass sisu chingi ko adi moise kainone wild buffalo hujikta su khabar yawgre sisu chingi ko adudana wildlife protection act ki makhada moi jingse loinamak schedule 1 da loin chingeba schedule 1 da wildlife protection act ki makhada ko adudana moise han tawba amta yade so 1 to 3 moise amta han tawba yade ko With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution, which of the following statement are they say Part 4 of the Constitution hai taragadi DPSP the niko DPSP se sige matungina mase they shall be enforceable by courts court ta enforceable to be haba court na di enforce of sung taw toroi they shall not be enforced by any court ko statement 2 sidi masigi opposite oire masi enforce over ya hare amani yade hare adu taragadi statements baina opposite oiba ani yaram taragadi ama lalani ama chummadui ba adu na si ma chummani ko the principle laid down in this part are to be influenced the making of laws by the state the principle laid down in this part are to influence the making of the laws of the state law sema matamda state government na law sema matamda or government na kano law ma sema matamda sisi changye sumi ko DPSP is in a rule book mani ko government ke so 2 3 sumani next 2019 hangiba question in the Indian context which is the what is the implication of ratifying the additional protocol is the high grade IAEA International Atomic Energy Agency ligi makhada tawbadani ko the civilian nuclear reactor comes under IEA civilian nuclear reactor se IEA gi makhada yawi sini ko haise ko yawi chumi ko ngasai gi do civilian gi ni ko civilian gi check nuclear reactor sing jumaina check tawbagi ngang de Saudi Arabia ga da su check tawbagi UAE da check tawhalaga Saudi Arabia da check tawhonde habagi adu matang yawi bidane military nuclear installation come under the inspection of IAEA military nuclear military nuclear installation di taude id inspection di taude IAEA na sisima taude ko the country will have the privilege to buy uranium from nuclear suppliers group ko id nuclear supplier groups tagi kano labor yeah si power mana power pd ko additional protocol id just check tawdo ni ko civilian id check tawraga moigi safeguard oibra adu khatang check tawbani sidaisa nuclear supplier group tagi lawgadabani uranium lai buy tawgadabani tawredabani ka haibagi kayem leiteba country automatically become member of NSE natte ko nuclear supplier group sidi akhoni yawsa ge haba ya yawsar haba ya IAEA that depend tawdeba so is chumani ko civilian nuclear reactor which of the following are the reason for the occurrence of multi-drug resistant microbial pathogens in India? Multi-drug resistance oiba akoigi microbial pathogens ko India da adugi matanda ni ko adi MDR micro gi matanda ni question se kaino harakanda mahai sa kaino akoigi multi-drug resistance yam thois India da kari marang gina habani ko genetic predisposition of some people genetic predisposition of some people adi people khara ko adi my genetically vulnerable oiba sidaisda multi drug resistance natte ko multi drug resistance adi kaino koine antibiotics yam charaba laina se pharna baine antibiotics makhan mathen myam am cha taragadi madugi makhal makhel do hainarak pa hai tare aingonda leiriba laina sina adu do oiduni ko yamna toina sisinaraba adu taragadi yam toina sinamra natraga lana sisinaraba natraga sizinnagadaba hidak sinadina atopa sizinaraba adu taragadi multi drug resistance oiraktoineba ado genetic ta depend tawra hadi tawde taking incorrect doses of antibiotics to cure disease masi chima yam chumi ko multi drug resistance masi na thon mani using antibiotic in livestock farming sisu chumi ko livestock se koina cha doini manangandagi tholakpa yirum se koina cha doini
adudai antibiotics adum yaushan gitaragadi koina sabaga chamana doine antibiotics adudai su yam hapasu yadeba khambra aduna multi drug resistant orakadoine bako multiple chronic disease in some people ko chronic disease aingonda lahana leite habagi darkar kesu leite bako atopa disease ka depend tawdeba multi drug resistance ase kaino drug to sara kanda khatang orakadawa poni ba aduna 4 je lale ko 2 ga 3 ga chumme 1 je lale 2 3 ko 2 3 je chumani next means ke question number lene beside being a moral imperative of welfare state primary health structure is necessary precondition for sustainable development analyze ko haidi kai haino moral imperative ki matung ina welfare state ma kogi ma haisi kaino beside being morally imperative of a welfare state the primary health structure is a necessary precondition for sustainable development country amagi sustainable development sa leige hai taragadi ma haisi kaino welfare state ama phangnabagi damakta welfare state edi kaino country do nungai phaba ko ama leina oinabagi damakta primary health structure as primary health center gumba primary health doctors gumba achigum se yam darkar le hai primary level health center se yam darkar le hai ko haifet haifet ai kaino torake answer se haifet ai irake ko answer se magi kaino oina ni ko ai irake du se yamna chaw kaino tawba gi for the blueprint du ne ai irake se introduction da akoina kari ibe ai PHC is kaino PHC what is the PHC ma se village level da leba foundational tier da leba health center ni health care ni health delivery system ni ba ko pura citizen jing da pina ba ko foundational tier ni ma se foundational health delivery system ni ba ko delivery system ni ko adu doga ma se kai doga hara kanda mana sida su sustainable development na palamine SDG karambaga depend tawe SDG ma lai SDG 3 SDG 3 is a good health and well-being ko aduda depend tawani hadi foundational health delivery village level da tawna ba se PIC sine depend toy ko introduction leire body la asi ma se kaino welfare state ama pina bagi damakta welfare state ama pina bagi damakta kadoba welfare state po hai taragadi akoi kari ningsing ba yai akoi gi DPSP du ningsing ba yai ko DPSP du ningsing ba yai khudam oina constitutional mandate oina 47 article number 47 gi matung ina article number 47 se DPSP ni ko masida hai se kaino koi gi public health se fazana phanghanna bagi damakta koi gi article number 47 se hai bane ko adi kanoni ba adagi article number 47 khatana te article number 21 right to kano se article number 21 right to have a right to life se ko right to life se su yamna important oiba part amani koigi hadi health se health care se phangna bagi honaba matamda ko adagi equity myamam se lai like koigi principle of healthcare phangma matamda mipum khudimakta phanganba hai tare ko antioda as a welfare of the last citizen hai se sisu ethical point ani ko welfare state ma phangna phona the constitutional backing chu leire adagi kano ethical backing chu leire adagi dignity human dignity haidi akogi welfare state ma phangna phona the healthcare se yam darkar leiba healthcare se phangda taragadi public health 47 article 47 minutes su yadre article 21 na su yadre antiyodagi matung in healthcare se phangangadabani human dignity habam se leiba human dignity se phangnabai honaba matamda healthcare hai se sangi buko adu duni ko ma hai se welfare state ki leire degi kadoga har kana sustainable development gi amuchi yeng se buko sustainable development se tohon gi hai taragadi koina healthcare se kamaina darkar lege do healthcare se tawda taragadi mi se population se decrease torkani population decrease torkase laina tina nagan base angang youth ni ko aduduna koigi demographic dividend ta solakani
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟꯗ ꯁꯣꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯒꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯦ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤꯏꯂꯤꯚꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯁꯦ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯏꯂꯤꯚꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯁꯦ SDC ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯔꯣꯀꯣ SDC ꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟꯒꯤꯗꯤ SDC 8 ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯀꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯏꯂꯤꯚꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ SDG 1 ꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯏꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣ ꯆꯥꯏꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯦꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜ ꯀꯌꯥꯅꯣ 5 ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯔꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ PIC ꯑꯃ ꯂꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯒꯣꯜ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ PIC ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯋꯦ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ 2.5% of the GDP ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣ 2.5% ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ 2.5% of the GDP ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ 2017 ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯗꯒꯤ 2/3ꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯈꯔ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯅꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯍꯦভ ꯑ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯗꯦ ꯑꯍꯦꯗ